Дораболорун биһиги улуска бу неделе элбэх бәле түгеннердәк болла. Ол курдук улус кинигер республика тахымнаах үөрэ хайгатын үлэхеттерин түмер форма бола турар. Манна дойдур түнен соғытоқ тыыннаақ үлелі сылджар СССР народун чутала Ульяновская корат импульс ученическая фирма директоры Петр Петрович Головин келен учуталлары үйеренәтчілері улус олықтақтарын кытта көрісті. Кені бір деляға СССР народун учутала Михаил Андреевич Алексеевы кытта біргал тыгын аспыт кемдерин ақтанаста. Мы с ним, как два народных учителя, не только, в общем, все народные учителя после всесоюзного съезда 1888 году составляли Всесоюзный совет по образованию. У нас был мандат от Кремля. Манисерге физика, математика онан учатылын чуталларгар ағас конкурстар ытылынылар. Манна дойду бастың учуталларын мастер-класстара, ағас уроктара, төгірік остоллара болулар. Эдер учуталларга сүрдәк тухалақ, онна биге үлебетегер бай опыттақ учуталлар келеннер, онна маннаға ме учталлар көмө оңроллар. Әмие бу күннерге үз күн устата мини демайти диен бехес республиканскай конкурс улустағы сүймердир түхмеға ытылынна. Манна луз барас колалардан үстүй кихилях 14 хаманды келен бәйсі табылын тургудан көрділер. Манна була бейс албын турарабыттен тыгынча оғыны бу конкурсы кыттан ылалар еден. Ол онна булана 16 орионырға булана борышны таптыра хақтыра. Онна алта доступный булана орионырға дистанционный формат болана. Спорт сонугар кирде касар сыңгаттан боксага спорт мастера Саха Республикатын төлөк тренери Александр Петров алтын сахан көрсө. Олаттарга республика тахымнах боксага көрөктехи сагаланыга. Ол курдуктарахини мастер кылаһынын онна киниге сүрөктөнүтен арыяктара, онтон көрөктехи түгендерин келер бери битигер сырдатыппыт. Көрсө кадери.